Studio Perlice. Dobar dan, mi smo Perlice, Ema i Lidija. A danas ćemo pričati o jednom divnom voću. Crvene je boje i prekrasno miriše. U trgovinama se ne može kupiti svaki dan kao jabuka i banana, Jer ne uspijeva cijele godine. samo kad je toplo. I ne raste na stablu. Ima više vitamina C nego naranča, zamislite. Jede se u željicama s malo šećera. A najljepše su torte sa šlagom i Pogodite! jagodama! Jagode crvene i slatke volim kad mama kupi i zamiriše stan. Jagode crvene i zrele volim i njima sladim se dok ne prođe dan.